today, but most of the matches are running. So check the screen, check the match, don't miss your pulse, don't be late. Enamikel matidest töö juba käib, paaril matil on veel väikene viivitus, vead saavad parandatud, jälgige, võtame uuesti hoo ülesse. So let's take and make the race once again. So. Почти всех коврах схватки идут. Пару ковров, на которых еще проблемы с электроникой, эти поладятся, и будем продолжать турнир в таком же темпе. Так что будьте бдительными и не опаздывайте на схватку. Набираем темп заново, потому что у нас маленькая задержка. И будем, если возможно, немного восстанавливать этот темп и можем немножко времени, может быть, брать обратно. Но это зависит от нашей дисциплины. Enamikel matidest kohtumised käivad, paaril matil veel on probleemid, püüame uuesti tempo üles võtta, oleme tähelepanelikud, distsiplineeritud, võib-olla osa sellest ajast, mis veel kaotsi läks elektrikatkestuse tõttu, üritame ja võimalik tagasi võita, aga see sõltub meie kõikide väga täpsest koostööst tegutsemisest. Et lepime niimoodi kokku, et võtame uuesti turniiri tempo üles. Olge tähelepanelikud, ärge hilinege kohtumistele. Get it.